Dia rasa buat mammogram sakit. Kalau doktor check, doktor tekan-tekan sakit. Buat doktor check sakit ke? Untuk saya taklah cakap dia nyaman. Bestnya pergi mammogram. Memanglah kena ada, dia ada sedikit pain sebab plate tu akan menekan payudara kita, okay? Tetapi tak adalah seperti dihiris dengan pisau. Apalah kesakitan, tak sampai 10 saat pun. Which is the plate is pressing your breast untuk dia dapat image yang sangat clear. Dan kita tahu lepas tu dapat report yang you are clear. Saya rasa the peace of mind tu mahal, sangat mahal. Saya sebenarnya saya ambil tindakan awal tu sebab I want a peace of mind. That's very important to me. Mungkin itu adalah value saya. Itu mungkin adalah nilai saya yang mungkin tak sama dengan orang lain. Untuk dia peace of mind tu, tak apalah, saya boleh macam risau-risau. Saya tak boleh. I nak kena tidur malam nyenyak. I tak boleh macam tidur bangun macam, kan saya tak boleh. Untuk setahun, can you imagine if you do that? I need my sleep. I need to be functioning. Sebab kerisauan saya tu, saya tak boleh function for that 3 weeks, Dr. Mala. People, even my children talking to me pun, I'm in a daze. But I haven't told them that what's worrying me. So I was pretending. I don't like that. I don't like that feeling.